LiBhayibheli lithi sabusiswa. Kwathiwa labantu lefuna badalwe batawubusa. Babuse konke. Noma kubuye etulu. Siyabusa sinethi kwakho. Noma kubuye emhlabeni siyabusa sinethi kwakho. Noma kubuya ngaphansi kwemhlaba, hayi siyabusa sinethi kwakho. Mlongulungule simphethe. Mlendo lele iyabusa. Elebeni yokhona yomandi esahamba efi sikhaya Praise the Lord. Njengoba siyale December, mayelanga sitawushumayela. Sitawufika nje enkonzweni liwaphakamisela iculo lakhe silihlabelele. Kube kuyona nshumayelo leyo. Amen. Solo sikhuluma ngekudilisha netlingo Nkosi wakhanza ngalenye ilanga sikhuluma ngathi solo silapha. Namhla sitawukhuluma ngento letimbili ngenxa yesikhathi, otherwise bengifuna ukukhuluma ngento letinzathu. Kokuqala sifuna ukukhuluma ngemvelaphi yesilingo, ngesource yesilingo. Kwesibili sikhulume ngelihlobo. Kwesithathu sikhulume ngemathulusi Sathane lawasebenzisako ekusilingeni. Kodwa ke lokwesibili ngenteka singakhulumi ngako. Singakangeni ke kule nshumayelo namhla. Kunana ingoma lene magama lethi sonke siyamlalela. Angikwati kuphi, angikwati ukusiphi stage. But ngicela wathi ukuthi kude simo lesingeke sikhothame nasekusukume enkulu. Kumbule ukuthi sithe khona a temptation, kukhona a test, kukhona a trial. Letinto letinzathu ngiletihlukubeta kuphila kwethu. Tikuhlukubeta ngetigaba letimbili. One, sihlukubeta kuphila kwethu ngendlela leyenda lokukholwa kwethu kungamanyi, kungaqami njengoba uNkulunkulu abhekile. Kwesibili kuhlukubeta ukukholwa kwethu ngekuthi kubange i-denial, kubange stagnance. Uma nje ungumzalwane
ube ikhantolakala emzalwane, whether you are coming or going. Nawe uze uthi vele ufrustrated and give up. Kanti vele, that is the purpose of the enemy. To cause you to want to give up. Ngoba nawenza njalo awuye ezulwini. Ngaleyo ndlela nishatandla kuzimalanga so winile. So kungako ke sikhuluma ngalendzaba lena ukuze umzalwane ngemzalwane akwadi kubhekana noma ngabe ngisiphi isimo ekuphileni kwakhe. Yebazalwane, nakunento lenemandla phase emthundwelanga ukholwa kwethu. Lathi te Johane lokholwa nguNkulunkulu yanqoba live. Lokho inqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Kude simo lekufanele sikwende ubhabhalale umzalwane. Kude kube bekufunga bengafunga noma ngifunge ngilele phansi. Kude simo lefanele sikwende leni. Greater is he that is in us than him who is in the world. Mkhulu ebazalwane. Lolo ngakithi mkhulu. Kude simo hayi phela. Lendzaba yakhulunywa encwadini kaGenesis. Sahluko 1. LiBhayibheli lithi sabusiswa. Kwathiwa labantu lefuna badalwe batawubusa. Babuse konke. Noma kubuye etulu. Siyabusa sinethi kwakho. Noma kubuye emhlabeni siyabusa sinethi kwakho. Noma kubuye ngaphasi kwemhlaba, hayi siyabusa sinethi kwakho. Ngilongunkulu esimphethe. Ngilendo lele iyabusa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Ulwa lelwa babona nomfuli Jordan. Hey, halabaya. Ababona Jesus. Hey. bekweli ngasimulo ephakathi kwa uJehova kwafu ulelwa nomfula nawo Ebo. wayehlele muva. Hallelujah. Jesus. Bana bekweli ngasimulo. Thank you, Jesus. Ulwandle lwababona. Thank you, Jesus. Nomfuli Jordan. Ababona. Bekwele. Thank you, Jesus. Ephakathi kwabo sithulwandle lwababona. Ulwandle lwababona nomfuli Jordan. Bababona yebo. Bekwele. Bekwele ngasimulo. Bekwele ngasimulo. Hallelujah. Umese khona. Umese fikile. Umdala wasinsuku. Siyalalela.
Satanaya. Makadesu kelebebebe sieteya. Makadosie kelebebebe siekeya. Makandolo bobo siekelebo sieteya. Siyabonga yenkonyama yomtheni kaJuda. Siyabonga wena nkulunkulu ohlele esihlalweni. Siyabonga kuwe God Almighty. Losinikete amandla ekubhidlita tonke tinqaba. Nanamhla ngosemini siyetana tinqaba egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga sinkosi lamandla akho langenamkhawulo. They are breaking every stronghold. They are breaking every altar of destruction in the mighty name of Jesus. Siyabonga silamandla akho ayaphula imivalo egameni lika Jesu. Sibonga silamandla akho angedulu kwekugula, angedulu kwemandla kwehluleka egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga babe wethu lona amandla onke kuthi impela kude lokungasihlukanisa nelithando lwakho kungabe kuhlushwa, kungabe kuvukelwa nanoma yini enkulunkulu. Siyabonga we are more than conquerors in the mighty name of Jesus. Nanamhla Nkosi kunal altari lakho sitomemetela kunqoba egameni lika Jesu. Simemetela kunqoba egameni lika Jesu. Kunqoba egameni lika Jesu. Oh my God and my Father. Oh Lord, I thank you. I see the chains falling. I see the chains falling. In the name of Jesus. Sibonga siyonke le mithwalo konke lokwesintwa uyethulwa namuhla sikubeka etinyaweni takho enkulunkulu babe wethu egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu lothuthutanako wena balsam laseGiliyadi sithuthute lapho umtimba wethu ushaywe khona, lapho inyama yethu ishaywe khona, lapho umoya wethu ushaywe khona sisipalsam laseGiliyadi. Polisa lawo manqeba, polisa lawo manqeba, shikisha kulobo buhlungu, shikisha kuleyo rejection in the name of Jesus. Shikisha Nkosi kuleyo rejection in the mighty name of Jesus. Makadolo moshiyekeya. I proclaim the acceptable year of the Lord. Memetela inkathimulo yakho egameni lika Jesu. Oh my God, my Father, do as you please, Lord. Do as you please, Lord. Do what no man can do, Lord. Heal the brokenhearted, oh God. Heal the brokenhearted, oh God. Heal the brokenhearted, Lord. In the name of Jesus. Oh my God, I pray. Sisataliva livla kongosi. Fulana tinhlitiyo. Yathi Nkosi sivalekile ngenxa yebuhlungu. Namhla Nkosi ngiyashweleta kuthi vulana inhlitiyo levalwe ebuhlungu. Vulana inhlitiyo levalwe disappointment. My God and my Father, siyabonga Nkosi in this 12th month. Oh Lord, I speak divine suddenlies. I speak breakthroughs in the mighty name of Jesus. Babe siyabonga kuthi konke sekuyakhothama. Konke lobe kusibhodlela sekuyakhothama. Kuyakhothama nasibitale lakho ligama lelingedulu kwawo onke amagama. Wena ungusomandla. Sibonga Nkosi lamandla kithi. Sesikhuluma kuphila. Sikhuluma kuphila. Sikhuluma kuphila. Sikhuluma kuphila. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, Mayada Sukeya. Zikeya mando shike lebo sieteya. Likado suke mande sieke labashata. Makadelebo sieke lebesaya. Likadoko suke lebo siendeya. Oh my God, siyamukela. Simukela kuphiliswa live lakho. Simukela kuphiliswa live lakho. Simukela kuhlumeleliswa live lakho. Simukela kubuyiselwa live lakho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Lalela mntana sekhaya. Sesithandazile. God has done it. Amen. God has done it.
asithinga ukuperform umlimo. Sithi ngakuthepha emandleni kaNkulunkulu. So wendile. Mkholwe. He has done it. Nalobo kwesaba. Yekela kwesaba namhla. Phuma uhambe ngesibinzi. God has done it. Amen. Labanye bethu have been battling with temptations. Longeke waqabanga. God has given you the power. Kute simo lesingeke sithobe. Nasekusukume yena. Inzaba nje kuwe phela ukuthi uyavumelana yini naNkulunkulu ngekwelivi lakhe. Hallelujah. All right. Angivetena kuke. Part 1 sikhuluma ngalesigaba lapho sibuka ukuthi sources of temptation. Mathathu lendawo highlight. Eqala nje uSathane eqobo lwakhe. Hayi ngive kahle. Angisho ukuthi umoya waSathane. Ngithe Sathane eqobo lwakhe. Kungilokunye kusebenza kwamoya waSathane. But lapha sikhuluma ngaSathane mathupha. Funza. Genesis 3 verse 1 to 5. Genesis 3 verse 1 to 5. Inyoka yayinebucili kwendlula tonke etilwane tesiganga labetentile uNkulunkulu simakathe. Yathi kumfati ngempela uNkulunkulu ushito yini kuthi ningadli noma ngusinye nje sithelo setihlahla letisensimini. Umfati waphendvula inyoka wathi singadidla tithelo tetihlahla letisensimini ngaphandle kwesithelo sesihlahla lesisekhathi nensimi. uNkulunkulu uthite ningasidli isithelo sesihlahla lesisekhathi nensimi. Ningasithinzi nekusithinza kuze ningafi. Now ufuna kuphumelela. Yathi emaqhinga esithi labe bakhona sikhulume power of curiosity. Sakhuluma power of deception. Sakubala lethi indoda zethu abangu4. Nasifika sitha la. Lalela. Hayi nakufika umoya wesitha. Hey lamakhola lenginawo namhla. Kunetimo la uNkulunkulu ebazalwane. Asebenza khona ngamoya wakhe. Asebende ngemandla akhe. Kodwa kunetimo la uNkulunkulu. Nawungathi yabheka ungathi uhamba ngithi nyawo emkhathini webantu. That's what the devil does. La wefika mathupha ngale nyoka. Ushito yini nembala. Buqiko besitha benda ukuthi wena uentertain italk yaso. Ngesikhathi uentertain italk yesitha ungena kulo poison wakhe. Lo poison wakhe nguye lo distorta tinto empilweni yakho njengemzalwane. Abengasho njani uNkulunkulu ebazalwane kuthi bangasithinzi nekusithinza kanti kufuna sithenwe ngibo. Ngibo lefane basebende. Kodwa kwaSathane kuthi ushitoni uNkulunkulu uyamngena lo moya wemanga ngoba Sathane nakavula umlomo uphume emanga. Shito njalo Jesu ngwasina John 8. That is his native language. Uthi ke lo make singasidli 1 2 singasithinzi. Bataslima basithene njani bangasithinzi. Once you give
an opportunity kuSathane to discuss, you are gone. Phones. Inyoka yathi kumfati, ningeke nife, kepha uNkulunkulu uyati ukuthi mhlazana nisidla, emehlo enu ayawuvuleka. Abe imbumbutho and ever. Abe imbumbutho. Kodwa kwesitha kuthi nadla ndawonda njani manje? Emehlo enu atawuvuleka. Lalela lokutshela. Nawulingwa uniketwa umqondo kuthi lo lothu akuthola ngale kunqono kunalolo nako. Yo. Uniketwa bamba i-feeling. Uniketwa i-thinking. Kwangathi ngale kunqono kunalala ukhona khona. Bathe lapha kwathi khuluma ungabahukela indzawo lelihlata mshiya loya. Ngoba ngendeka kubhubuka elithayi lemthoyi. Bangalivala kutawuphela lobuhlata. Lisenamba zalwana. Ndawubona, uyabona lo muntu. Lento la yenda Sathane nawufunda incwadi ya Ezekiel nencwadi ya Isaiah. Wathi ngidawukhuphuka. Ngidawubanjenga ngita. Uyilesa kulaba nita. Kungako nje empilweni yakho njengemzalwane. You must learn to be satisfied with what we have. Ngoba waba nemoya wekungeneli, you are gone. Phones. Kepha uNkulunkulu uyati ukuthi mhlazana nisidla, emehlo enu ayawuvuleka, bese nifanana naNkulunkulu. Awuf. Sake sidalwa safanana nemdali. Kubeka. Bese nifanana naNkulunkulu, nikwati konke lokuhle nalokubi. Amen. Amen. Awufunze lapha kuphethe. Zithani nilinze, sitha senu Sathane, siyajangaza emkhathini wenu, njengelibhubezi lelibhodlako. Sitfungatha lesingahle simmite. Sende njani bazalwane tsini? Siyajangaza. Tsini funa sende njani? Sizithe. Ha? Anginiva kahle mina. Sizithe. Kuthiwa sizithi. Lo zitha. Ngalesilumbi kuthiwa be alert. Be alert and sober. Why be alert and sober? Sitha sehla senyuka. Kuphi? Emkhathini wenu. Emkhathini wena. Awumanga sinalo sila, ungakhanda uthuthile wena. Lo sikhuluma nje manje, usejozi wena. Kunento lengathi sitayithini bantu abakethu, lokwethi nqingo. Uyathi kulomunye ungamkhanza bhala assignment la sontweni. Angifa. Uyabhala ini manje? Bhala assignment ulankonzweni. Khona ngatakufa. Si technology la isifake khona enkingeni. Ungabhala assignment ulankonzweni uyiqede. Laba ngafuni ke bathanza la sontweni kodwa abhala assignment nje ayiqede la nkonzweni. Lo mnyabhale mamini approve it mamini semhlangano. Ala nkonzweni. Oh niyadlala nini nicama sangibona mina ngiyabona. Nisekhona bazalwane. Abhale maminithi la, acorrecte maminithi la, abuke ma-email awaphendule. Angisinalento yabo Wi-Fi. Sesihamba nayo. So
sibhizi nje senkonzweni na ukhuluma neMelika, ukhuluma neGeneva. Na uphuma la nkonzweni igcwele iGeneva ukaqwa live. Kuthi kwesitha ndaba njenga uNkulunkulu ngoba umhlaba unje bazalwane. Everyone wants to be God. Ngendlela etahlukene. That's what the world is looking for. Kunengoma yaseNazarena ke. Ithi ngijulise Nkosi. O thandweni lwakho. Yandisa imija Be alert and sober. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Akusishaya isonke kanye kanye, shaya ngamunye. That's what the devil does. That's the source of temptation. Satan emntwana sekhaya angafika ayifika mathupha. Kukodwa ukuthi angalise amademon. That's another level. But uyefika mathupha. He is the source. Ngoba noma qhamuka demon, he is the source. That's number one. Number two. Isource lenye yetilingo tethu inyama yethu. Ngicela ke correcta kahle lokho. Ngoba nasikhuluma ngenyama siye sibuke nangumtima. Akusiko lokho. Hello? Akusiko lokho. Nasikhuluma ngenyama la, liBhayibheli likhuluma nge-sinful nature. Imvelo yokona. Lela malungelo ethu. Lephakulwa ngekuthi uvumele Jesu ahlale esihlalweni. Ungakavumeli Jesu ahlale esihlalweni. Lalela la. Ungaba nemkhwiba netinto lotendako uthandaza. Angawabone makholwa eba. Hello? Angawabone makholwa eba. Ayeba lamanye makholwa. Aphinga lamanye makholwa. Ayabulala lamanye makholwa. Kwende njani? Nembeza kuhleti inkunzi malanga. Akukahlali Jesu. Awusunzele la. Amen bazalwane. Ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama. Labahamba ngekwenyama banaka yini bazalwane? Kwenyama. Unganaka kwenyama usesondweni. Kubeka. Kodwa labahamba ngamoya banaka kwamoya. Labahamba ngamoya banaka kwakuphi ebazalwane? Kwamoya. Kwangamoya. Yes. Kunaka kwenyama kukufa. Kunaka kwenyama kuyini ebazalwane? Kukufa. Lalela la kababhalela koPaulo akusiyo emahedeni ngemakholwa lawo. Kunaka kwenyama kukufa. Uyafa usesondweni. Kubeka. Kunaka kwamoya kukuphila nekuthula. Ngiyayithanda le party le. Kunaka kwamoya bazalwane kukuphila nekuthula. Do you know ukuthi ungaba khona lapha esondweni ungabi nakuthula? Ube nekuphila lalelane makhono. Kulizinga lembhalo. Ngokuthi sine bazalwane akufuneki kube khona lo nemona ngalomunye. Kodwa bakhona bazalwane abanemona. Oh amen. Laba ngakubona nje ugqoke li blouse la 2000 baba the babuka bakala wena le blouse la 2000 babe lejiji elihlithiweni nikhona bazalwane ebazalwane so long kwasho bogogo inhlithiyo yakhe inemona ngalomunye ufile ukhona ebandleni
ngoba uhamba ngekwenyama. Qhubeka. Ngakho-ke labanaka kwenyama batitha kuNkulunkulu. Inkinga usesondweni lelishumayela uNkulunkulu lo sitha kuwe ngoba unaka kwenyama. Senhambile. Usenkonzweni kushunyalwa Jesu. Lo philisa abantu asindise abantu egcineni ayobafaka ezulwini kodwa wena usitha naye. Kuvukala kithi abazalwane. Ngathi ngaba nebantu namhla bathi bye-bye. 17 inyama. Bye-bye. 17 ya Satan. Namhla ngiyakudivorce. Aba bathe bhanya Satan ngiyakudivorce. Ningihamba naNkulunkulu siphelana. Abazalwane, angidlali mina ngithi khona kuyakusebenzela. Lo kwaJesu. Uyasebenzelana le. Awudinje ngeke basidala sasezulwini. Uhamba kulomhlaba ukhululekile. Uhamba kulomhlaba umnanzi. Nakuthiwa uyalala. Hayi kuhambe thukatanya. Kuthi ngahle kuqhamuke bani? Ngahle nawuva nje imoto nje uvela ngamafastela uyachecka. Hayi kuthi ucheckela ukuthi ucheckela ukuthi inkosi yami ngabe sengibani so utofunani. Oh amen. Kukholwa kukunika ifreedom. Lokusiligama lakho libhale ungasine kuphila. Na unkonkote emnyangweni nasezulwini kungathiwa who are you? Kodwa kuthiwe how are you? Funza. Ngobe abawuthobeli umthetho waNkulunkulu. Banjalo nje labantu abasenkonzweni tinhlitiyo tabutshekile abawuthobeli umthetho waNkulunkulu. Funza. Empeleni bade emandla ekuthobela. Labo labanaka kwenyama bangeke bamfokotise uNkulunkulu. Labanaka kwenyama ngeke bamthokotise uNkulunkulu. Kepha nini anibuswa inyama. Kodwa nibuswa ngumoya. Nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini. Uyeva lamagama lawo nangabe ngoba Pawulo akafuni ukuthi faka lapho angangeni khona. Uthi nangabe inzabi kuwe. Ubuswa ngumoya waNkulunkulu yini? Na ubuswa ngumoya waNkulunkulu lalela kuhlethi Jesu esihlalweni. Ude sizathu sekwenyanya lomunye umuntu. Ude sizathu sekufisela lomunye umuntu lelembi. It's a temptation. Angedlula kwesithathu. Endatfuthela lamavesi. Live. Funza. Chapter 12 verse 2. Ningalilingisi lelive. Oh, Nkosi yami. Ningene njani manje? Ningalilingisi Ningalingisi ini? lelive. Lelive. Kodwa nigucule ngekwentiwa kabusha ngekwengqondo. Lalela. Nayingakaguqulwa ingqondo yakho emntana sekhaya, awukwathi ukukala into ngesikali esifanele. Leni live line pattern. Lalela. Le live lesiphila kilo nakukhulunywa akukhulunywa kusolve tindzaba. Kukhulunyelwa kukhomba ukuthi usehluleki njani. Live ke lelo. Nakhulunya kusuke kukutokubonisa ukuthi awukhoni njani. Live ke lelo. Ekukholweni asikhuluma sikhulumela qhaqa tinkinga. Sikhulumela kubuyisana. Asikhulumeli kulahlana. Le live leli sikhulumela ngeke size supportana. Vele bekufanele. Abengayithi nje indoda lenje. Abengamthini umfathi lo nje. Yenkosi yami. Ngumuphi lo perfect. Nikhona bazalwane. Amen.
live line pattern yalo. Ne pattern yalo. Hey, asambe. Lelinye verse. For 1 John chapter 2. Bese ibibhisha kulamalanga. 1 John chapter 2. Ningalithanzi live netinfo leti Ningalithanzi live nani manje? netinfo leti 7. Tinto 7. Yes. Nangabe umuntu athandza live, lutsandvo lwababe alukho kuye. Ngobe konke loku 7 kuyinkhanuko yenyama, nenkhanuko yemehlo, nekutigabatisa lokulide, netinfo takulomhlaba. Konke loku akuveli kubabe, kodvwa kwelive. Live liyendlula netinkhanuko talo, kodvwa lo lowenta intsandvo yaNkulunkulu uyawuphila kuze kube phakathe. Silichazele ke leli verse ukuthi alisho ukuthi asivale emehlo. Tinto le 7 sithi tsinga ukuthi sebenzisa kodwa tona tingasebenzisi thina. Sefana bazalwane. Tinto imali nje bazalwane lithulusa imali. Kuyinkinga nasotha uhamba udingela imali. Kodwa imali ufuna uyisebenzise, uyisebenzise, uyimasterishe. Iyona ingamasterishe wena. Ngoba iyamasterisha wena nayingekho utawukhanza kulula kuyaweba. Utawukhanza kulula kudla imali yenkampani, kudla imali yahulumende. Sebenza kuze uyithole. Ungayithola uyisebenzise. Uyimanage, yona ingamanage wena. Kuthule enkonzweni. Amen. My point is, Bambala. Satan eqobo lwakhe is a source. Evil nature is source of temptation. Live source of temptation. Letinto leti ingoti usho kulaba kholo wakho. Kufuna noma ubambile tinto wathi ukuthi ngiyedlula kulomhlaba. Angayela letinto seshayile isikhathi sami sale sitawuvala. Letinto lengitibale nje tingaba ngemathulusi. Hayi ukuthi lokhu ngitsinge emathulusi la ngawasebenzisa Satan. So ungabe sithatha lo hayi ushithi umfundisi wathi lento la Satan angati sebenzisa. Nathi itibale. Do you know that your spouse can be a tool in the hands of the devil? Phela kunebantu abazana basina bakhanza bahamba libanga baya ebungqonweni empilweni yabo. Yokholwa nempilo nje. Bese kuba nebantu abathi bakhanza ba drift empilweni. Kungako nje banilabasha. Nine assignment mthandazeni uNkulunkulu. Ungamani ugijime uyobamba indoda ubamba umfati. Ungakakhulumi naye wambuda ungisoma nje. Umthanza nje linjani limuva lakhe. Ngoba labanye bakhona na uthi ungena naye ungena nje ebhodweni lesivimbo. Impilo yakhe ime ufunzile. Ime uhola kahle. Your spouse can be a tool in the hands of the devil. Your children kunabatali lesebalala ngemaphilisi ngenxa yebantwana. Your leaders can be a challenge. Now, lokuba i-challenge bantu abasekhaya is very open ngendlela ngubeka ngayo. Ngoba kuba i-challenge entweni letithithe kulesi sikhathi mina nje ungaphambana nami lapha esondweni wendiwe ukuthi mhlamba awadi. Mina ngidakufundzela livesi ngithi siphuma la. Uthi wena mfundisi but lokho akulungi. Siphambane. Hayi ngoba ngirong. Uyabona lapha empilweni lokube kubuhlungu bamba la. Knowledge does not come by aging.
Knowledge comes by learning. If you have not learned something, awati. Akunenza abathi umdzala. Ungulomdzala longati. Hello? Anginon sita. Kunento leting 4 factors like sita what can my decision. 1, it is your upbringing. It's a factor. Very important factor. How you were brought up is a factor in making decisions. 2, level of education is a factor in what can a decision. How? 3, exposure is a factor in making a decision. 4, immaturity. Yambona umnaka ngati uthi kususa khomzele ngane yakhe. Abe very adamant. Uyabona nje ungasukela komntwana. Ukubuthe amavesi, kuvule amavesi, kuwafunze, usangana. Bese hey suka namntwana. Awati. Lengane ibanga ukuthi awati. So your church leaders, church, workplace, community, national. These things can, I'm telling you. Labanye benu nisemsebenzi lethit. Umsebenzi wakho ufuna ukudecide labanye bantu. It can be a tool to tempt you, to test you, to try you. Your subordinates emsebenzini. Some meet. Your possession. Lesuka ke lithu. Kuthi unani? Kukhona abantu la lokuthi nje unani. Oh, amen. Lokuthi nje unani. Uhlushwa nje ngiloko. So umuntu oqhamuka kuye umbuka ngalothi unani. Amen. So a possession can be a tool. Oh, amen. Your achievements. Kukhona abantu who don't talk to people who are less educated than them. Utakhuluma. Funa baze bafunze icishe ngalofana nakumkhana. Hey, kusemhlabeni la. Impilo le. Your achievements can be a tool in the hands of the devil. Your status. Deposit fanale letinto but that fanan is not one thing. Your status. Your colleagues. Your fellow congregants. Kukhona abantu nalasondela ongakhanda sebaba inkomo edla yodwa. Akakhulumi namuntu. Hey mina sisi sengasha kakhulu. Sengithe nje isikhathi sebantu. Hey, iphi koinonia? Ikononia fellowship. Uyathi uthi ngayibreak lento ngikhuluma ngayo. Umeme nje labanye bamele for lunch nakuyi weekend. Labanye bamele idinner during the week. Lokuphuma kwelutho la kuwe ubreaka ipride letside. Oh, amen. Your age and experience. Your needs. Shh. Especially now in December. Your needs can be a tool in the hands of the devil. This can be a tool in the hands of your needs. Kwesisa nje uqhamukele ngale singo sakho. Kuhamba nawe. Ngoba lasikhale ngisesingo khona utawuqhamuka. Abesombululo. Your circumstances. Your desires. Your wants. Your beauty. Buhle bakho. Bengizilapha sekuseni ngesonke sibahlelo sila. Hello? Sonke sijani manje? Sibahle sonke lo sila.
Ungacabanga ukuthi buhle buthe nebufushane kududla. Sonke lapha simakade usipackage ngendlela yethu. And kunalabo abathanda le package yakho. Sonke si package. Oh. Sisakhona bazalwane. Sonke sine package si package. Noma umfushane. Khona labathanda lokufushana. Khona abathanda lokuthi. Ngangiqama nami ukuthi ngisenzimeni njengebu height. Ngathi ngifike eDubai kwaba nemlengo umbuka so. Ngashutha naye isithombe. Kwangathi ngumdoli mina. Beauty can be a temptation. Your eyes, what you see. Okwenza unqobe xa ulingwa akasoze akhohlwe nguwe themba njalo zethembiso zakho Okwenza unqobe maulingwa akasoze akhohlwe nguwe themba njalo izethembiso zakho Liqiniso uNkulunkulu wethu uncoba kwethu kusetandleni takho. Siyabonga namhla emini uNkulunkulu ophila ko. Kuthi usicaphelise ngelivi lakho lelingagucuki. Usihlomisa ngelivi lakho uNkulunkulu wethu lomangalisako. Sihamba emkhathisini wetimbisi sidimvu. Sihamba babe emkhathisini welive lelijake kusiminda nekusigwinya. Njengoba livi lakho lisho njalo lithi asibe ngilabaqaphelisisako sinake sitha usathane. Lesihamba kwemkhathisini wethu sibhodla njengelibhubesi sifuna lesingamgwinya. Dinengi letinto letikhangiswa ngilelive lesiphila kilo. Dinengi letinto letikhangiswa sitha. Dinengi letinto letididzingo ekuphileni kwethu. Siyabonga babe ukuthi singedulu kwebangcobi ngaye Kristu lo wasithanza nalosithanzako. Siniketa lidumo uNkulunkulu wethu wena lo uNkulunkulu ngenceku yakho kuthi uyembulele kulesikhathi lokhu lesikudinga njengelibandla kude sijoba libandla lelihlwithekako kude sijoba sive lesikhethekile lesingetaba namahloni nakabonakaliswa Kristu. Sikuniketa lidumo babe netibongo tonke namhla emini egameni lika Jesu. Amen.